bugün sabahta hep hazır bir minut. Psixologiya ahvol qo'zg'alsa, bugungi sabahda men sizlarga saktilib, qabız sizlarga muhiyatlilik, zerdelik, mixtilik және жақсы көңіл kuyмен qoldirilib tilayman. Endi sabog'imizni boshlash burun, bugun ne istay olamiz? To'pqa bo'lib olaylik, to'pqa bo'lib olaylik. Birinchi to'p burus ko'rsatib, ikkinchi to'p bizga natural sanlar, uchinchi to'p burus ko'rsatib, және to'rtinchi to'p bizga aralас sanlar bo'lib 4 to'pqa bo'linamiz. Kerakmi? Bo'laymi? Sonымен biz nesimiz sol to'pqa borib o'tiramiz. Kerakmi? Keyin birinchi qaysi tanlaymiz? O'rtasidan, burus ko'rsatib birinchi to'p beravay, ikkinchi berib, burus ko'rsatib, kelesa ayol, burus ko'rsatib o'tiramiz, kelesa ayol, burus ko'rsatib aralashanda ayol, kelesa baturolanda burası koşayım. Yaşlarını bu yaşlara cevaplar veririz. Yanına kolumuzu koyarız, kendi cevap veririz. Görelim. Karşılığında bizdeki alttan bir köbeytilgen 4'ten 3 bir bolup durabı. 8'den 1 болады. 6 мен 3 қысқарады. 6-ға 2-ден 3-ге 1-ден болады. Сонымен бізде 8-ден 1 болады. Жарайсың би бол. Келесі. 9 көбейтілген 3-тен 2. Бұл жерде натуралсын алимын тұрабы. 9'dan 2'ye böleceğimiz. Сонда бізде 18 болады. 18'de 3'ye böleceğimiz. Kaç açıldı? 9 көбейтілген 3-тен 2. 3'ten 18 şart, 3'ten 18 o 3'ge ısparat. 1'den 6. 1'den 6. Biz дейміз оны 6-ға тең деп атаймыз. Болды, отыра қой. Жарайсың. Қобдишаларды ашып көрейік. Содан соң жаңа сабақта көзін таба аласыңдар. Бізде цифрлы қобдишаларда бізге сұрақтар жасырылған екен. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы бүгінгі тақырыпты ашады екенбіз. Жарайды ма? Бірінші сұрақтың жауап береді. Бірінші қобдиша Қадыржан. Қай ұяш таңдаймыз? Бірінші ұяш. Аралас сандарды көбейту ережесі. Бірінші бұрыс көшекке айналдыру, сосын көбейтеміз. Бұрыс көшекке айналдырып, бөлімін алына алды. Жай бөлшектерді көбейту ережесі. Айта ғой. Алымын, бөліміне, бөлімін. Дұрыс айтады, алымын, дұрыс айтады. Алымын, Алымынан көбейтеміз. Мына алымына көбейтеміз. Сандарды қосу және азайту ережесі. Бүтіннен қосып аламыз. Оларды қысқартып, соларды қысқартып шыққан санға көбейтеміз. Ең кіші ортақ есебін алып аламыз. Ең кіші ортақ есебі арқылы пиццаны немесе тәтті торты біреуін таңдаймыз. Сол кезде бізде бүгінгі жаңа тақырыбымыз ашылады. Осы есептерге байланысты. Сонымен, бірінші, бөлшектерді көбейту ережесі. Тоғызды жазыңдар. Тоғызға видео ғана. Сонымен, көбейтуді орында 8-ден 3. Жауабын көрейік. 8-ден 3. Жауабы дұрыс. Келесі. Бірінші 22 мен 22 тұрамыз, бірге 33-ден 6-ны қысқарамыз. 2-ден 1. 2-ден 1. 2-ден 1. 2. 33-ден 22 көбейткен 22-ден 66
Yer asıl 2 butun bo'ladi. 2 butun bo'ladi, bizga. 2 butun bo'ladi. Jaraysin yer asıl. 6'dan 4 ko'paytirilgan 5'ten 2. Ya? 1 butun 6'dan 4 ko'paytirilgan 5'ten 2. Aralashsanı bilsemiz, boş köşesi aynalıp olamiz. Alpamız. 3'ten 2. Kaç oldu? 3'ten 2 oldu. Aha, 3'ten 2 oldu. Jaraysinlar. Pizzani aşağıya. Pizzani açtık mı? 1 butun 5'ten 2 ko'paytirilgan 2 butun 2'den 1. Cevabı esep çıkararız da bilgin. Cevabı Gelesi. Ayağının. Kaça? 3 butun 2'den 1 bo'ladi. Javob kesib bağlı. Javob kesib kaça oldu? 2'den 7 oldu. O da gelirse 3 butun. Ya aralashdan ayrılsa 4'ten 1 ko'paytirilgan 3'ten 1. Ayga o'ylaslar. 12'den 1 bo'ladi. 12'den 1 bo'ladi. Jaraysin aslan. 12'den 1 bo'ldi ya. Javob ne bizdagi? Açtı. Endi demek bugungi bizning sabaqning taqribi joy bölüşeklari және aralash sandarni ko'paytirish ekan. Bizning o'tgan taqribimiz joy bölüşeklari aralash sandarni ko'paytirish. Ko'paytirish uchun bolalar qaytalaymiz. Esimiz joy bölüşekli ko'paytirish formulasi birinchi, ikkinchi joy bölüşeklardan bölüşek natural sandarga ko'paytirish formulasi, yana aralash sandarni ko'paytirish formulasi o'tmishida 3 ga bo'linadigan bolalar alımın bölümünü ko'paytiramiz. Birinchiga joy bölüşekli ko'paytirish bo'lsa. Kelesi bölüşekli natural sandarni ko'paytiradigan bo'lsa, onda biz esimiz alımına bölümün ko'paytiradigan ekanmiz. Ya aslında böyle yazılsa. Ya, aralash standart esimiz birinchi, biroz bölüşekli aylantirib olib, barib esimiz ko'paytirib ekanmiz. Kerak bo'ldi. Endi dikkat edinglar, qisqartib. Va ya, qaraysinlar, kelesi. Endi taqsimlar jiddiy boshladi. 1 minut. Yazıp oturamiz. Birinchi bastaymiz taxtaga. Kimni bastı? Hech kim so'ragan yo'q. Sen 3'ten 1. Aha, durus. Kelesi. Nima istedin? 6 durus. Kelesi. Aylanib kel. 'Bin o'ynaymiz. Davom bilgan odam asas kelib chiqaradi. Tushunmaydi. Keladi. Bizda vaqt bor, vaqt so'raydi. Bir bo'ladi. Yerda o'ynaydi, uni tushunmaydi insonlar, o'tiradi. Kelesi. 3'ten 2 ko'paytirilgan 5'ten 4. 3'ten 2 ko'paytirilgan 5'ten 4 keladi. 3'ten 2 ko'paytirilgan 5'ten 4. Kaça oldu? 25'ten. Şimdi karesi kalsın. Kelesi. Alpamız gelip. Kelesi. Yilasıl. 4'ten 3 ko'paytirilgan 3'ten 2. Kelesi. O'tiramiz. O'tir. Kelesi. Qadıqlar. 8'den 3 ko'paytirilgan vaqt. Qancha? 17-chi botir. Qancha? 1 ga
Келесі. 5 қайда болса да. Alttan 25'e. Келесі. 6'dan 5 көбейтілген 7'den 6. Келе бas. Келесі соңғы. 12'den қалжақ келе бas. Дұрыс. Келесі. Соңғысы 7'den 2 көбейтілген 14. 7'den 2 көбейтілген 14. Келе атасына. Бізге топтық қапсырма беріп отыр екен. Біздегі спектр бойынша жай бөлшектерді көбейту ережесін қолданып, бұрыс бөлшектер түрінде көбейтуге есептеп шығара алады екен біздегі. 8 көбейту 5'ten 3. Бірінші есеп 9'dan 1 көбейтілген 5'ten 3 дейді. Келесі. Екінші топ болды. Екінші топ бірінші болды. Ең соңғы төртінші топ бізде қалды. Болған соң балалар, көшімен алмас әдісі арқылы есеміз бір-бірімізден алмасып тексереміз, қателерімізді тексереміз. Келесі екінші. 9'dan 8 көбейту. Сөйлемеші. 9'dan 4 көбейту 3'ten 2. 9'dan 4 көбейтілген 3'ten 2. Отырамызға қолда тексереміз. 3'ten 2. 11'den 3 көбейтілген 15'ten 2. 11'den 3 көбейтілген 15'ten 2. Ол барыңыз болып қоя. 5 18'den 13 көбейту. Тыныш, болды. Болды, отырамыз. Келесі. 13 көбейту 26'dan 18'den 13 1 топ. 3 көбейту 26'dan 9. 26'dan 9. Топ қолдануымыз. Бұл кімне қандай қателік шықты? Бірінші кім сөйлейді? Қадыржан айта ғой. Қателік жоқ. Адамдар бізде екі тобымызда қателік бар екен. Қандай қателік бар? Айта ғой, қандай бізде қателіктер бар екен? Келесі бұрыс бөлшектер сіздерде тексерген кезде қандай болды? Барлық бөлшектер араласқандарда бәрі дұрыс па дейді? Дұрыс екен? Жарайсыңдар араласқандар. Бұнымен бөлшектер бірден кіші ме? Дұрыс жайғыршы бірден кіші ме? Қайда ғой жасылан? Бірден қате ма? Ол қате екен. Бізде дұрыс бөлшектер нелер? Бірден кіші болады екен. Келесі. 4'ten 1.
Ya bu g'arsh peshib turadi. So'siz javobini esimiz 1 deymiz. Jarayman. 4 10dan 1 4dan 1 ko'paytirilgan 5 ya 5 alın aya durus 4 bin 2 çıkaralım. İşimiz alın bölümde bölümümüz ya. Köyde bölgeye bölümümüz kazan koy. Hayır alır alın kazan ya. Ölçeksiz sağımız. 7 bir sürü videomuz. 10 var demek bizim orada. Bunlar cevabı bundan da bizim cevap demek. Demek dur şov var. Ya, dur şov. Yani kelaysin. Kelesi. 7'den 9 ko'paytirilgan 63'ten 49 alpamiz kerak. 7'den 9 ko'paytirilgan 63'ten 49. 7'den 9 Artık söz ayıplayımız varlar. Жеті. Нешеге var bize? Qaradi. Bunda bizga qancha oladi? Bu deganimiz bizga teng bo'ladi, jaraysiz. Bu degan demak javob nima bo'ldi bizga? Bo'ldi jaraysini. Kelesi 5 Kelesi. Bu keladi. 8'den 5 ko'paytirilgan 25 Yazib olamiz taxtadan bolalar. Beşin yıkı bulmalı gibi oluyor. Beşin yıkı. Demek ki yolu bir o. Beşin yıkı şahı oturalım. Bugungi sabaq sinfda bo'lsa, esimiz sinfni bosamiz. Sirog'im bor bo'lsa, sirog'im borni bosamiz. Undan keyin tushunmaydi bo'lsa, tushunmaydini bosamiz. Jarayman. Kezek birinchi to'p nuraybin. Ya. Barlığa sınıfta ya. Kelesi. Cümlemiz. Kelesi barlığa sınıftaki. Kelesi. Mirasal. Barlığa sınıfta. Aha. Düşünce. Aha. 20. Barlığa sınıfta ya. Odan keyin. Yani sırağım var ya. Sen olsun sırağı et. Tamam. Sınıfta bu alayım. Kelesi. Dinle. Sırağım var. Dinle. Kelesi. Biliyorsunuz. Lütfen sırağım var. Kelesi. Azamlar. Hayır, azamlar. Kadıcan. Pardon, sınıfta. Kadıcanlar. Kelesi. Sırağım var. Nasılsın? Alınıp yes. Aha, sırağa var. Yerine kalanların, işimiz kalanların rastını basan indir. Çünkü ben tek rastını basan. Çünkü o. Ya. Olur. Ağabey, kavalını sivatsın. Süt harici. Varlığı sınıfta ya. Kelesi. Varlığı sınıfta. Şimdi sağ.